malo le fu mai po manu ya fa pena fo yon fa talo fa tu le fionga il Palemene ma sui Palemene ma like tu fionga minsta lango ya mi se fo le fionga sui fon vetalai ya you by nei tu or bota ya fa malo fo ile fo lawi fionga sui foi pule ya to po inga le tu yo fa malo le fo lau tai do tu tapo inga ya le tu pang fua o una tofia le tua pa malo te talo o wani manu mo Samoa e fa malo hoi fa tai fa runga mtanga luenga e fa tino ino lato pito la au tato fa tasia ina nei tai au e lang sua e tato nga luenga wa fa malo fa tai le tele hoi se manatu e tu saima li poti fa tausanga pe ona fa solo ia le tato ngā luenga i le nei hoi tai au. O lea ua matauina i le lau whionga ni minsta ia pea na si le fia o li poti o luafe sulu iwa luafe lusfulu ma le lusfulu matasi. O le tūlanga le pe ona matauina i le luafe sulu iwa luafe lusfulu e tūlanga o tupe maua e tātou tangata tā whao mai mo mai fafu. Sa ausia le tolu se lau fitu suru ma le 5 miliona tala. Mai le ati nae, leo tangata tā whao mai mo mai fafu. Pei tai, e le tautanga wha tupe na so ai ma le wha ngā solo mai vai teimi wa awhiai tātou le wha mai o COVID. Ua pa u i le ai o se tupe. Lei se tupe maua mai i tangata tā whao mai mo mai fafu. Ia pea na sirifia le o pose lilo. Tūlanga sa tapu ni aia tātou poras, sa tapu ia tūlanga o whemalanga inga sa iai, ia ma le telo isi fo iwa vau, ia po SOEs, ia nā fo iwa taimi tātou state of emergency sa iai, ia peo le mafuanga nā, mafua nā whea stale nei tai au, o nā e pea fo isa o tutu iat fo e isi tātou Fonotaga o tuanai, le leire toi la langa mai lunga le ati nā elea. Wa le ati na e nei manuia ai e le na o la tō nofo ia pia. A o le atu nuu atoa. A wata ta whao mai mo mai Samoa e a ngā i tua se vai. Mata anga ese ese. Ma whaatau ia o loa e whaatau i mo free market ia wala te whaala. Ia whapefo ia whao ngā i o whaatani malo. Ia whio anga i tua mo se vai. O le taua na o le ati na e nei o ne whaasafua i le atu nuu ia manuia tupe e o mai maturisi e fa pena na manuia ai le tele o tangata o le tato no iwa pe fo ia fio anga lo fa pena ne ala to mataanga o lo mau ala to tupe mai tangata ta fa mai mo mai ia le tala ia tato fe malanga ina ia pe o le tulanga le tata long pe mas fau e to si sila ne tato watina e o fatan malo tau ona to e fai ese fuanga ona telo fatan malo nei ia sa le nga fatia ona to tongi ia ai tar pononga tupe mai tala fu ia ona le vai taimi le sa tapunia tatu pora se pe amre lo tau sanga ia e fa pe fo ile tulanga si tia i lunga o tatu tupe fa moli mai fafo le ho ma tau le pilota le si tia mai le 5 se la ono sul fitu miliona i le ono se lau ma le ono miliona, tupe wha moli mai fafo. O mea sa matau ina le lua tau sanga o whengai tātou ma wawao o COVID. Sa matau ina le sii lunga o tupe wha moli mai fafo. Ai ono tūlanga fo lea ua le mwhai ono to e whewai pe malanga mai o tātou tangata ro nofo i fafo i wha lave ma tūlanga wha pena. Ia lea sa to anga i lafo manseleng. Tupe tāua lea mo tātou atunu, wa le hoi mātau atu, ia pe 4% o tātou gross domestic product, e maua mai tātou remittance po tupe whaamboni mai fafu. Whaafitai le rea piriota ma lea vai taimi mai tai tonu o le tūlanga lava nā lo iai le, ne hoi vai tau tātou iai, e le o sopo ia le ala fua o le pasene o ai tā lafu i fafu, o le tātou external debt.
O le lava o lo taofiofi lalo 5%. A se tūlanga fia fo na i le mātau atu iai. Pa wale vaenga se toi si silane lau fionga ia o le tātou inflation. O ani vaenga se toi si sila ia i le pa ua le tātou tamau ainga. E a wale taimi le luafe suluiva luafe losfulu. Sa tasi tesi ma le 5%. O le tūlanga le sa ia i le tausanga pe ana soo ane ai o pa u i le minus 3.5. E tūlanga fa pe nasa iai. Minus 3.0. I le taimi nei, pe ia le au tātou baba ai le negative 11 i le negative 12%. Tono mafu anga foi lea, le taunga tā, le tau soifuanga lo iai nei foi vai tau. E pe o le mafuanga lea o le awhea o le vaenga i sau tamwhai atu. O nei si sila o le tau foi o soifuanga o whai staung tā, nei vai tau. A vaenga i e tau na mate tū, ina i e tau mwhai e mai i lalo ma o se tūlanga le lei i a tātou tamau ainga. Ia, lewa, mai tau atu, ho man saa le, sui malu mai, vai maunga numero tas. Lau whionga whangtalai le tele se saa o le nei tūmalo. Ai o le anganga o lango ina o le whaafitai le tūmalo, o le nei tūmalo, i le poti matangofia. Vea fwoi nei tūlala o whionga whangtalai, e watu esi whaafitai le nei tūmalo, i le whionga i le minister whelau inga, mese le TA, whionga ia olo. Ua fia le nei tūmalo whaatino o mato ngaluenga, e ala i mato awala, ngā lue le nuu leo whangali. E moli le ngang whaafitai le lau whionga i le minister, lo manatu i fo le tānuu, ia o fia awa, pa umatatu le awala le aliuta, ia whapena fo i awailele, ia e tuetu atu a le awanoa i o autafa, le tongo nā le po ua whaile tenta o awala le tongo, ia mastato nu o laulii, pito nu mai o laulii, ai a fio atuai pe auma le fontanga ne, wale o tangata, le mele i pule nu o laulii, wale sao awala, ia le tali ngalu nā sa i oi mai ei le fionga le, ia pia na ia vanoa na le avatu la ngana a le vanoa le tumalo moli le ngana whaftai olo ia moa le lei o loo whatinoina le tumalo manuia lau whionga whangtalai mal mota afkai kere lava whainga ruenga i kumaro da supipuri e whaamole se kako kalango i kako ripoki e rungo kako laulau kongu e se kaimi kalango inga i ele ngā ruenga le LTA mal whalo lap Malo whaftai o leo whaumelo sa ranga Leo e leo pole tunu amalia se pese tate fia siva le nganga na leo fa ngai le tu malo le nei avano mo moli ai le nganga faftai o va leo talia alo ia le nei tu malo le poti matango fia le komite le tupe faftai ya malo le su malo leo mau lo finalo mau le mato va vai ma fa maunga peso so ni tato malo sa fatinoina i au fai business a o whianga esi o tātou atunu ma whita ma tō tūngā o le COVID, whamai o le COVID sfuluiva. Ia pei o nisi o fisosani sa mwhai o na tū sa o atu i business. Ia o le fisosani le tutongi ina o pasene o lātou ai tālaf. O le afoi e le umi atu talu ai nei. Ia sa whaatino e whaer tātou whainga mālo se fisosani tū sa o i lau whai businessi. Ai mai se lava o wharitari mālo. Ia mo le toi tapena ina ma le whaale leia o tātou wharitari mālo. Ia o ware toi te tala ina o le a fio mai foi o tūrisi ma tangata mai mo mai whafo. O māua foi le whaafongafonga ma le whaalongolongo i tala o le lalolangi. Le tūlanga o lo iai le tamao ainga le lalolangi le. Ai meisa mene o wharitupe commercial banks. E whaitau 4 piliona la tō polofiti o lo maua. A o le whesidi le tūlai mai. O le a se ngā luenga ma se whesoasoani. A le wharitupe tonu o wā la tō tonua lea e whaatonuina e le. Whātawa inga lea commercial banks. I le whaia o se whasoasoani e tu atu i le au whai pisinisi ma le mamalu le atunu. I tului o la tō nononga tupe.
Awa o le fea ngai le lalolangi a mesio si o tātua tunu ma fi tā ma whainga tā o COVID-19. A o le ai maa ua o le ai whaitau fia miliona ma piliona ia tupe ma maa po polo fitia commercial banks o lo maua. Alfesidi. O le ase wha maa venga e tau na whai e commercial banks i le au whai pisinisi ma le mamalu le atunu nei vai tau. E le tala whiaunga e le tau tu i lalo o tului o nononga tupe o lo whianga e ma lau whai pisinisi ma le mamalu lau tele o le atunu. O le whai maa ua i li poti. Wa alu i lunga le liquidity a commercial banks i tono le atunu. Bo tau le intanga tai oe whaini ai tālafu, ai sea. O ai sa tangata o le alu e whaisi ai tālafu po se whai pisinisi o le whale tonu tamau a inga i le totongi ina o le ai tālafu. Ai peo si to alalo le ne foi tu malo au le tā ua o tātou iai i le matanga luenga le al malo. Se sila ane le malo po le a se soani e mawhai o na whai. I tului po pasene o nonga tupe ala tunu. Wa le foi maua wa pa uma wala lo foi le pasene o nonga o teunga tupe ala tunu. Na winga e tau na fa Palemene ia vaenga na faftai le la ofionga lupe matsila ma lo faftai e tusa ole lau saunoanga le ai le ai lava se vaenga e tasi e se pe o lau tu alalo tu ina mai o le soani o le malo le atonu ma fianga o le COVID a lea sa fa ato atu i le ripoti fa tausanga i le lua olu tasi lua olu lua o lo o fa alia atu ai le stimulus package mo pisinisi e tawala atu i le faritupe o atinai ma lo fa tai lava mo la ofionga i fautuanga ma langa i melilei ya mo lo silfia lo fa penana e le o tilo lava le komiti se vaenga o lo fa penana tam fai lava ina ia solonga lelei solonga manuia ma ia watu uma i le lautele o tatou watu nuu fa manuianga o lo ia foi fainga fa vai fa tupe tu tonu e fa tonu ai ia commercial banks e tulanga me tau interest pe na eta ua matului a fengai da tonu ma covid is full maleiva lo fa pena lava na fitu nai mo le toi fa malo fa stai tau langa i melilei e mo lo sirfia lo fa pena lava na tau mafai ia le tatou fainga malo i se le lei a wale la tele o tatou tonu Yo ko fo fetalai Ya. yo se mano Se si befo po se me mo na tau. le ole mta pule sa la ngalen sa no tari fa mamla me la fio tai fono Yes, sa. tu la ngale so swani e mo fatan malo le sa ye le 5 miliona le sa pasia tala fa tau tu tupe tau sangante nei o le bele ava tu e tu alalo ona le fa awala tu le fa le tupe o atinai al mele tupu ya o lo fa matu tu ai lalo tu langa masani ono nga tupe ona winga ta sanga fa tupe mai fa mali ina ya ingo ono nga tupe o mele le tupu e pe on si le fia lo ta sanga le ni tu risi o mai le se tupe fa tan malo ele nga fatia ta sanga tu ele nga va mo le so swan pe yo le tu la loya i to si la ne ya le na voi tu ta tu malo ni si a wala en faena so ani mo na fatan malo na le tu le loma o le tu le loma o le ta tu te tali malo i fon tanga tele ya e lo nei fai mai sa mo te le la mana mia tele mata ua ta tu fatan malo i fa wau i tu langa na pe o la wala le tu la Ne o mau atu le tu lalo. Ia se tu la melo fionga te telefon. aftai e tele lava mole na o fionga le e tai le tu ngai mo le sila fia la o fionga o le 5 miliona mo mole na ia sa tu fa sa o i fa tu i fa tan malo e le awala fa pe e fa so
vangana le 5 miliona le o ave fartupe e fa so no nga tupe fo e so soani a o le 5 miliona mo na fa pena lava na tufa umai e le ai se sa tufa sa ai fatal malo na la to u mia sa o se leni na vai atu e malo mena na fa menino te la ofionga ese vaenga le 5 miliona mo na tufa sa o i 5 o e o lo fa fatal malo ma le nganga fa alo Hai, ia reo maneno le vaenga, ma loa whaftai lau whionga le. Te fono le matalia, leo maua le, ese 5 milion, ia leo mangingo. Ia, ma loa whaftai. Se i tūlai mai lau whionga sui mauro komiti. Ia, whaftai mo le amanoa, tata lo whātui lau whionga whonwhetalai, ia whapenai tu o le mauta i lau whionga tamaitai Palemene, ia o le Fionga minsta, masui minsta, ia whapea whanei tu o le mauta le ai wau tu la i e whisosoani atu i la mātou li poti, le anga o mātou e whai whaatasi la mātou ngā luenga o no nisi o le wau mansau non mastai te whono. O le watele i Natali atu ai ia isi fesili, o nai fesili na misi ia o le wo mana sa no atu le te fono tūlanga le lau whionga te fono le o i lau whionga tai o le tuanga ai. I whesosoani e whatan malo o le 5 miliona o lo iei nei o lo iei ia whainga whaavaina o mai ai. E tai lua se lau a whiale te atu le whantupe atina ia tato li potia la o atu iai. Ia atono ina o le au ili ai loa le tūlanga le whanga solonga o le fesili le whionga le sui malu mai whalatai i le pele iai i hani whisosoani a le whalitupe tūtonu i tato i tālafu. O le sa iai i le tausanga whalitupe le tau tala noa ai o lua whesuiva lua whelua spulu ma le lua whelua spulu lua whelua fultasi. O lea sa e tatou whaamama venga ia sa ave umai no ngā tupe. Lea sa whapau i lalo ia pasene. O nono ngā tupe ia sa ave le ngata o pisinisi ia o tangata taitasi. Lea sa whaau i tonu o tato commercial banks. I lea sa whaasau i tonu le tato stimulus package mo le sila fia. Lena e sa ua le alu i lunga o le liquidity le nei vai tau ia e sao le wata toi lo o mali tūlanga o lo iai ia e fua lava i le ie fia no ia a lato no ngā tupe ia whapea fo ini ngā luenga se tele whaatino il malo ia o ngā lui fofo i la lole tato liquidity pe a tele le tupe a lui tua ai o le fesili muli a le sui mai vai maunga po i ni ava noa e li whatumuina le whatupe tūtonu mo si la fia il mauta. O le whatupe tūtonu e le au mai e tonu il mauta nei lan tala whatupe e whai lava e lato e le au mai e tonu il tala tupe il malo. Ia e pule fo i lava la lato le wha ngā solonga o lo i lato port. Ia o ala whatupe tutoi e toi tuua i tūtonu wal wha ngai o ino o lato au nanga ia man whaalalo sosani atuna komiti tupe tali atua nisi ofisili man whaalalo. Malo, whaftai, tai ai lau whionga sui te whono komiti tupe o leo maua lau sosani, ia le fua sosani a wafo le forsanga mamalama a le te whono ia wai a nisim tau na la ngā sui mamaru. Malo, whaftai, ta pala whionga le sui minsta, sau whamamanga o nisi wha mtau putoe. Aftai moro wa manoa i lau whionga i le whongwhatalai. Whataro whatfo i le pai al mauta i le neitai au. Ai wo tulai atu mal whaaloalo e whongwhapi atu fo i se whamatalanga e tusai fo e marumta upu e peo ni tātou talanoina le tai au nei. Taltonu wa lea ua tele na malama fo i ia malu sui e tusai fo e malipoti a le komiti ana au nai mi tau pulaiti e a folele sosani atu ai ilona o te lenga i le tulanga o lo o tatia ile ia le lipoti e pe on talano inga o le oa mai tau atu lava ma le toa fo i le fautuanga e tu sai mal to e tau mwhainga e
Toi una ia, whalea tili a sosoani, I tātou vaenga lea o tangata whao mai whafo, na tourism industry, ona o lon tāua e pe ona silfia. I le ngata fo I lea, o le vaenga lea o tupelafo mai whafo. Ia tasil na vaenga lea o lo o taumwhai atu ia le tātou malo ina ia whaparengi ia le whangasolonga o tātou tala le tupe. Ia pe ona mau atu fo I lea whai o tupe sa masani na maua mai tausanga. I tupe lafo mai whafo. Ia talitonu te le la wale suinga leo ai ele maua mai tātou whamaunga o te sema. O lea ua o ia nei a o te talitonu e whiololo le te leo tupe pe amar walu se lau miliona sa whai o se tupe ono maua mai tupe lafo ia ele tausanga lente nei I whai unga te sema ai se I maua mai ale whamtalanga o na whai leo na whaasa o atua toa. E o whoila ele tūlanga leo tātou ai tālafu ia pe o na sirfia. Lea sa tamu whai atu loina 5% o le fua o le ai tālafu a ngā ele fua o le tamau a inga. Ia o te minei la, o le aila loifo 5% le tawhio whinga le tātou ai tālafu lea. O te talitonu fo o te wailalo ifo o piliona tā lale ia le ai tālafu lea. Ma se tūlanga le leilea ka whapea whaatusa I le tele o lui tau o lo whiangai mu tātou a lea mawhai ia o na tongi tātou ai tālafu. O le si mafuanga lea e mafua ai o na alu lalo le ia le fua lea. O leo wa matanto ea e ilunga le tātou fua o te mau ainga. O no inga o leo wa e mo I o lea whapea mai a fo lele o lea tō esele ia le whangasolonga o te mau ainga. Au whainu mela ia au mai, whainu mela fo ia o lo tau mai I o la e ilunga le ia le fua o te mau ainga. O lo no winga o lea e ngā ioi ia le tato atunu I o nāti nae. An mafuanga nā lea leion whapea. Ia le fo I o lo mai whautuanga ngā I le mele o le si inga o tau o soifuanga. Ia sa o lei, ia tonu ele tau whamtala tua mafuanga o lea lei o na si I le ia le tau o soifuanga. Ai o isi vaenga ia o lea ua tilo toa ia I tato malo ina ia mawhai ai o na fisosoangi I le mtaupu lea ia o le toi whamalo sia lea o tau o loa I le mea tau na iai. Wai ui lava ina pa u tiute lea sa wha pa u atu tiute al tatou malo ina ia tau mwhai tau ngofia ia tau o loa. Ai ona o le taimine o la tala ale ava noi mea I o tau wanga. La o la ua a whapea o la pa u lalo le tiute o mea o lo whatau mai. Tau lana pa u lalo le tau o loa. A whaila ele o pa u tau o loa. O no ingala. O la e alua I runga le ia le mea whale le pasene si I ale whatau o loa. Ai o le mea lana e whatau ai tele ia le iai o le fuapau o tau le price control lea. Ina ia tau mwhai ai so soani I le mta upu lea. O isi vaenga ta ua lava leo wa matana ngā ioi atu I tato malo I lalo le prokalame lea le atina enga o tu malo. O le tam whaingare o le tato o loa e whatau whafo. Au ala I tato whato anga ia wa mata o na tina e mai. Ia ma le tulanga la lea. O le tam whai e whao ngā ia tato ia mea o lo tato tohina I tonu o tato atunu. Import substitution. Ina ia awaine nei tato o so o le whaloloa. Wa mea mo ia e alanga I tinga ina o lo walufu o le whaloloa. Wa mea mo ia e alanga I tinga ina o lo walufu o le whaloloa. Ai awa pea o lai mau e utua whale ia le ia mea umai e te maraumia. Tau le ai ala ia se te popole ai inisi mea e te manao ai pia whapea o lai e mwhai ana e ola I tono o le loto I whale. Te lo tātou ia o lo a mau inu I tua. O le o langa nā lea tau te iai. Ia, o isi la nā mea o le fia tā uatu. Ina ia mwhai ai whoi ono, mamlama whoi le tātou mauta. I whaatulanganga
o lo maua mai i le ripoti le a le tātou whatu tonu. O le si mta upu lea te sa maua atu e winga i mei o whamanuianga mō au whainga ruenga. A tau tilo atu fo ia i le si tu le vaanga lea. Ona o le vaanga lea o le banking industry lea. Ia wa mata fo ia na alu i lunga ia tongi whamanuianga a le industry e le ngata i tono al malo au tu atu al malo o lo ia fale tupe fai o lai fa nga solo ala tu o la fo e lau te mana o mienta ngata whainga luenga li le iatu ina ia mwhai e o mena lea laina nga alu lunga la ko la tu tupe fa asili ia ona o masalo ai o le o le au whainga luenga lai au mai ia o le mea lai tupu e leilo e ono ngai oi ese ai tangata whainga luenga ia o la wa ofa mai ia la tongi e o atu ai ia o le mea la na lea ta ua li potire le whapea ia toi sila i whamanuianga le au whainga luenga lai ai ina ia mawhai ai ona nofo mau ai pei o i le vaenga lea ia o le aua whamawina e le tātou e le whaltupetu tonu ia le whautuanga e pe ona au mai ma o le a whapea fo ina tilo i ai i le mta upu lea o le a whole le o le interest rate o le tului o te le o mautinua le e a peia o le tātou tului lea iai o lea te tala lea wanoa e whaatau wā ai ia le vaenga lea e le o whaatu la whanoina le malo ia le whaapea mai a whaapea wahalu tele lunga le tau soifuanga po wahalu tele lunga ia tului ona tauwhia tulole whaapea lea ia le la whaatu la whono atuloa o le mafuanga e alai ona le whaia le ia le mea lea ina ia maua i pele nganga whaatau wā lea ina ia mwhai ei ona le atoa ia le au nanga ia peila ona tau whaafunga ia i le nisio sui le lo whaapea mai o leo ua tele le tupe leo ai tonu o tato whaltupe le liquidity leo wa e ilunga teimin nei ona ua leo mai tangata le whaltupe o lona winga la whaapea fua la i tūlanga whaatau valea o tau lana pa lalo tului pe o le concept nga lea alai ona whaapea ai le whai ai o leo ua o ma watu ia le afole le finangalo ia ona le ala tisila pe ia le afole le faltupe ia po le ase fufuanga tau ona fai ala ia ia taulan pa ulalo le tulanga la nga tului ia o le o tatia ia le tatianga na pe ona ia ia o le si mta upule tau o ta ua mai ile tulanga le tato le vanga le o le tonginga o ai talaf ia wai le me masani al me le al malo o le no mai I faltupe tele ia tai pe o faltupe atila e in me fale le soft term loan te lai ti lava me o tului fa ia e au mai ia ona toe roll la ia ona toe no atu la ia el maloi I ona vaenga ese e fata te ina fo I le faltupe latina e masani ona la to faiale ia nta faioile ia ina ia mfai e ona ona la iti ia tului e a fole le a fa pe no atu tupe alai e ngafatia e tangata ia tutu unga to tongi ai ia ole o ia ile ia fautuanga o au mai ina ia to sila ifo ia ile mele ole launa ta ingala vol malo ina ia tam faila au sia ia vaanga le ia paule tiute o I paule ia le tului ia mato efetu unai ia taimi e tongi mai e talaf ina ia mafai e tangata ia ona la tonga fatia toningo ai talafu ia ma fatu puolo la ia la to atina ole polenga la ole
Lui taua ole vaanga le ole le tongia mai ai talaf. Wai il temi fo ole le. E fiu fo i fal tupe tau tuli ia tangata ai fo ia arofanga e masani o naia. Ole wala lana. Le ala e on tam fai fo i fal ia fal tupe tai pei o fal tupe o latina fai mfata i inga. Ina ia tam fai ai tu na i le ia la to ia tu unga wa italafu ia ina ia awai nei nga wale to te silfia lei o lai tau fale tonu le ia le fale tope ai mafua mai ona ole olana tau mafainga ina ia sosani ile malu ole atunu o fia maua se sosani ala to atina ia tonu o vaenga ia sa o fia to e fa popo atu ia e langorango ai le mta o pe ona tanoina ia waftai. Alo, whaftai, alo, sao no, lau whionga le swimming style. Tupe, nei vai taimi. Tule mai lau whionga, tapa lau whionga te whono mo lau. E whonga whitalai, o te whātou le lafo, na ia whaamaunia e whono o au, pe Palemene, lua olu o tolu, no me la sultasi, li potia komite o tupe maua ma tupe titongi, i le pepa al Palemene lua olu tasi, nu me la tasi o onu, ma le pepa al Palemene lua olu tasi, lua, nu me la lua sfufa. Li poti whaare tausanga al whaare tupe tu tono sa moa, mo tausanga whaare tupe. Lua o tasi iwa, lua o, ma le lua olu tasi, ma le whaare. Whalua le sui mai le whanga whale se la, ma le sui mai nganga i maunga numero lua, ma le sui o ala ana lofi numero tolu. Siri para whamau, ne lafo e whina ngalo e sau no mani ioe. Au ese le ai, ua man malo le ioe.